Adebo anucho moni bo ade sanke samanta ka me jale aka fe odo mo ke gbene gbigba kwa gbine ke we ko taka bono le Eeshã boni fe mo ni eno ngule cho ajino ni Eeshã bole aka ke she neke ngule cho wo ko boni ba fe ni bi ni ya no ga dangbe bole wo go no wajajele ona e ke bi ko ke time ko shiko be ko de bi ni ama wara start to gbonyo ni she ka klagbe mi di mo ni ke ni fe mo ni ne bo gbe no kai ochi kra mi ye jara ma ba sha. Grade Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritious meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Gana bi ga manti asio mi bi fe ami penye kemba asaga ni fe hono o ya he strut bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na amla akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke hine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fi assembly members na asani gba te ofilo ante ko ke police fui alo o che me ni me aye abuwa ni onye no ke sana kan ni fe mo ya ora don inja police fui ke wo kwani na agbako ya bi ene eke wo sa wo eke wo achu je ame pe popa wo jin ke popa bibi anokolo ifi akwa na kan le won wo kan majanche bi le won na asani gba na gba iro e titriji gogota ni hey ni ekole mi jo ami echichiniye alo mi jo beje meni saga ko na chunwe ni hey ni ekole ama chunye ni esa alo ndi ko meni afi egbe ko manu lehin ele mi le fe o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mu ato igbeja mi ko ju ba denke e ba yin abona fi ni o fe be ke ha ni keni fi mo ni asaga ni fi mo ba no da gbe ipa no ki a se me ni hu le mi ye Omashi TV no Mbe ini odai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fe mo na ochan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neodai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Yo, nana men son la blada bi blue ni kami abi Omashi TV na mada ni shaka nyana nya watchu ni memi inte ya ye jara imba she ko omanye ka shade wulu lala embe ngene bigba gbene ngene ni ito nu ka wo itu awo alo no te no ni masuma geshin work by sandeji
lele afe be kuku one onake blanc finko ete no ni video sen circulate social media ona ni anime me jouer ona a jouer que chi me comme leon bole dans les no kokura bena ba fe no na me ni ame for the emotion against the emotion ni mo fi amo leon to ejo mo ono mi chi boko wa bi ake mi nke abifa abi yenyo ke nka abifa abi ye be esen wo na wole ake ye wo Ghana ne ojaku Ghana wo mla mi ye be afi nyuma ke paanyo ona afi nyuma ke paanyo ni ji 18 years jino ni mo bogbe alo twanke oye egbe ni okebote ogbanshin lemle lele do ko te epi alo sese ko me ole ake abifa abi na ka mi ya gbanshin le alo aka amen bote gbanshin le mi e ejino ko ni elemle ni anaye epi ke efian na ka no ta ka boni ke bo ka ji ochi obenke o gbanshin mi e ete no ya agbonko ate to pa no gbe eko ya gbanshin emle ni awun to fi o na agba mosuma ke nke na no meke sonre ona be enya na chida ne ga oba kwele Jamestown TV ni ji inyenu ni abi lele eba yue na ka no paparo ni alote eba yue menyo na enya mesini infoni ye jeme mosuma ke wa akwe ni wobo amena yue mo ya onto magbele phone line say koni na ne sonre ablade abi blue nyonyenye twa koni nye chon nye dwemo ye nyani wa kwa wo ingbe mi ni wo ba yeah, of course gadangbe sane ma wie me again ba me yo gadangbe sane yes ke wona ekpapa o ba wie ke wona fon wo ba wie ja ke won to ni gan enye machine gan nya ye hin boni cheme shi gan ha wo je na ka ba na le na ga di bonu wo yo no sane gan mi ni anye ni aye hin. Now there's this video trending on TikTok. Yes, TikTok, that has to do with a marriage ceremony, special marriage ceremony and special engagement ceremony for na me for be can be because kokwe am here ninyo couple say I mean the bride and the bridegroom kokwa am here na ke me be can be am shekwe. Now only to search ni fi en chom ya ko bla no 16 years no bla you 14 mo kon ke o bla no 16 ko bla you 15 on a normal day gama satin o ba classify ni na ke musu agbo eja ke ko happen ko down at age 16 and 14 you 15 ni akpe ame ene po akpe ame blofo ma akpe mo gbena but it is wrong ye blofo ma amla na no legally ame shaku age ni sana me marry ame no poka ya me abanye na mu ame na bia me sanji na bla me twinju bang eja ke eje ni papa. Now ye was certain who beke bi na menkwe ni kafla che amenanye meji me ni fi engagement your wedding won fiti ame mokoni ke oblayo na class na ile aka oblayo na 14 alo 16 alo 15 na marry le ke do motion ba ge beke na te ba le ten o keji ya marry mo kwada age of 14 15 mi ken she ku abanya marry mi efite beke bi afian wa gbe na ke asho na ke me ni bi afi you may kiss your bride chale mini you were to me konake we shouldn't allow trending to overtake what dream mo bene wo jon ba ga won trend no go na fi go da won fi o ba fi na ba mobo no na fi na momo sanini because kaji I'm rather like a woman na ke boti ni bia mi egbo mo ba shan na bia because it's wrong ke e ya je heko sku ba fobo fa e da ke one o fi tegbe ke bia check enye ni bo mi tuwe o fi tegbe ke bia now cheni damoshi ni eke erasmo na ebike no you are in na fe wedding ke engagement and no you say it is wrong nyehuni da motion no it is total wrong where community miomu ni na community na wa kishita flache wo je igbemeji wo fi onege keke wo mi amo wo fite ni bi ken wo mi waka allow waka me wo hani wo dwomo ke won is an wo fi ona which is very very wrong. I'm going to one thing osofo ni da motion ona ne hane afi ne ke wedding ne kete ehia sa ne bow down a head in shame ne esole ne care you work anymore over ne ke ehia keni because on a normal day also fully like a baking at age 16 at age 14 it's not allowed to do that. Hello age 15 but person no woman nga should da machine o face so mo fine no get jame you should bow down your head in shame when you get to the house
Solomon okay ni mage ko Eeshã ke ina wo ncheme ikome ko no pa ikome tira sheje to only crying and wally all the same. I leave you in peace. What here now we will speak our mind as the way it's supposed to be said. Konu engbe ji ni abe Jamestown TV okọ yen share video ne it is still trending. What solely ne ka share ne ba share ka share ne ya share le many years I'm telling you again. The law will hold you responsible. Pick up to yourself. Blessed. Bye. Kwa na fio ya wakuchomi. Ye kwa kwashi hani bula ni na fio wakuchomi. Ni unupa trashi. Ye me ni ekome washi no ne twake wonche me pojame. Kona ba na fio na ken shwe ganyashi. Na ken shwe damanyashi. 16 years, 17 years afio wedding na fio na ye mante. Na ken shwe wonyashi. Obia ne me no unupa na melu alonu oblanya bia ni ba na melu unupa ni bulu jama lo oblanya bia ni kwashi ya jame atashi na afene na kan fitega na kan shwega yashi ene wo na jenga me yake ayonupa kwashi ai ayemekwe na me washi no na mbeke wonche me dia me ni ametashi na me witness ne ke kolo movement ne ke kwashi ani ameka mitesha me ke wonche me dia me ameka me fio kosun maybe wo ye ba chile was game maybe wo ye ba chile wo mini bulu e akafo no pa ekome alo kwashi akafo no pa ekome kini sane klane mini sane ne maba nyi sure gan ya china kan kwe na fio chaka kwe na fio manya kwe gbeja ni na fio kwashi a no pa Yo, nane men son le no ablade abi blulu ke bi obi o ma shiti no paparo ni alote itele o da ke chile speed ni blast era blast so chinyeme ni awo bi awo yi ake ni femo ni ne maba ona ke yemi njomo chomo ta ke be ni jemla ke wie mo ake ye gana mla mi ye beja nuwe alo yowe eyi afi nyuma ke paanyo ona afi nyuma ke paanyo ndi 18 years dan igbe kan ake ibanye fi mini ebote branchi lemli na kan no unji yowe nwiwo be follow ni amijene ke gbe ne ona no ba na ke wonye nu paparo ni alote ewie ke tui ona ewie ke tui Eeshã ona ni etui ne etegun ekpene no kokula ni egili onumishi eja ke ekwe no ni ya no ni ya unto ya ona na agba ona ni ke bo yo ne ke yen ba wo mi yen ko okwe social media bola ge social media le je me die na ke no fia no chon onumishi demeji eni ake no fia no chon masuma ke wo ba akwe comment yen ekomeshi nyenyo men sumo lo ablade abi ni plako nyechi onye benko ye o mashiti yen no be nwene nke wo nkwe abifa abi alo nyenu ko ke nyenyo ni amembote branching lemli ni onake mene lele keji yele Ghana mla na ameshaku afi nyuma ke panyo chonke dia under age onumishi ni amikabote de ke blanchi le nemi nke nyenu ni abi Jamestown TV eba complaining ke okọ nyenu paparo ni alote me koko me masuma ke wa comment e ko me lo ni yen social media she don't know ba comment ke yan yen me pako ni me am chef ben ko am TV nya wa boa ni abi Jamestown TV nya wa ko esi ni foni eshikome eko ke de no se o ba ko social media comments come ni epie no keke wo gbele wo phone line say Eeshã ablade abi nya wa ko wo member ba ashikome. All right, so my name is Nyabe. Of course, Gadangbe Sani, my way. Me again, but I mean you are Gadangbe Sani. Yes. Ke wona ekpakpa ba wi, ke wona phone we ba wi ja ke won to ni gan enye machine. Gan nya ye hin. Boni cheme shi gan ha wo je na ba na le na ga di bonu wo yo. No sani gan mi ni. Anya ni aye hin. Now there's this video trending on TikTok. Yes, TikTok that has to do with a marriage ceremony. Special marriage ceremony and special engagement ceremony. For now me for be
because I'm here, a couple say, I mean, the bride and the bridegroom, I'm here, na me making be a shake. Now only to search ni fee and chomiak or blood way 16 years, or blood you 14, mokonke or blood way 16, or blood you 15. On a normal day, gamma satin or back classify ni nake musuagbo. A jake could happen could done at age 16 and 14, you're 15. Near Queame, any poor Queame blofuma Quemobena. But it is wrong. Your blofuma amla no legally, I'm a shaku. Age needs and I'm a Mariame. No poka I am here. Abanyana mo amena bia me sanjina bla me twin bang. A jake a jeni papa. Now, you was certain who be na menkwe. Ni kaflache amenanye meji me if your engagement your wedding 150 ame. Mokunike oblayo na class. Ne like oblayo na 14 alo 16 alo 15 na marry le ke do motion ba ge making it about the thing. Oh, can you marry me at the age of 14 15 mu can share ku abanya marry me. If you take be can be afi an agune na ke assured na ke me ni bi. Afi you may kiss your bride. Charlie Mini you what me. We shouldn't allow trending to overtake what you mobile what John. I go train no go na fi go that one fee. O ba fe na ba mobo. No na fe na momo sanini. Because kaji I'm rather like a woman. Na ke boti ni bia mi egbo mo ba shan na e because it's wrong. Ke e ya je heko skun aba fobo fa. E da ke one. O fi tegbe ke bia. Check enye ni bo mi to e. O fi tegbe ke bia. Now cheni damoshi. Ni eke erasmo na ebike no you are in na fe wedding ke engagement and no you say it is wrong nyehuni da motion no it is total wrong where community miomu ni na ka community na wa kishita flache wo je igbe meji wo fi onege keke wo mi amo wo fite ni bi ken wo mi waka allow waka me no hani wo dwemo ke won is an wo fi ona which is very very wrong agone one thing osofo ni da motion ona ne hane afi ne gen wedding ne ketietion sa ne bow down head in shame ne if solid ne care you work anymore over ne gen Eeshã kemi because on a normal day also fully like a baking at age 16 at age 14 it's not even allowed to do that hello age 15 but person no woman nga should the machine o face so more fine no get jam you should bow down your head in shame when you get to the house Solomon no can make go Eeshã kemi ina one cheme come kono pa comment la sheje to only crying and wally what the same ali anye me Sunday eje Sunday ya unto de na agba ni are ho ni awo bia wo he ake mi ni chuwe ne ona chinya me mo fia mo unto ejo mo ga social media no na gbege bi ne ame chekwe alo nuwe chekwe le ekpene no kokura bia wa kwa comment here ekube ni awa kwa comment here ekube be ene nyeno Nelson Junior egemini the way some guns are distracting our tribe is too much. This is going viral. Even in Europe and America you won't see this. After the groom will start to call a brother in Europe for assistance, and the bride will contact a sister for money to start a business. Chwaga shama fene sembero bana nuentu abugwaga wale yuentu abugwaga wale nyemiko Kevin Paparo nialote can't complain if you are the source of the eyesore. These people do things to gain attention, notoriety, or both a misstep on our part leads promoting what we oppose. So Aglizan, they look very young. Am I right? 15 ke 16, do 14 ke 15. Aunto. Yajameno Mufasa Nicola Egamini. They should use this platform to educate our brothers and sisters on teenage pregnancy, not people outsmartest. Change Mufasa Nicola again. I use social media. Koni agefemini. Akachon teenage pregnancy. She did not go aje gbala. Bike bi ni yagbala.
Chunkele no na fi efise ni no ni fete no ne nyenu gizo confirm where is the location be ete no ye gan agbon kwate ni amni na ele nwa na egamini ni mo femo ni ni egani mo femo eluwe auto yeje no nyenu Stanley Tete they have to be reported to Shraj. Tranka reporter me. Asante Jimboni Thomas le egmo they get Yeje no Stiberto Ekamini. If 16 and 17 are getting married, what are you doing about it, my brother? Why didn't you report to the police? Tranka shi mabani ni abena eyani eba report la ebu bi Zadok Lamte Ekamini we don't have elders, so it's a big shame. From now on, my name is Agbe Chikata. I'm no more a guy. Chake, you know, Zadok Egele, hey, Egam China, Onupa Ebega, me ya shishwe mwani ne, and eke fata yake, le kajengmeneke ya, na, je ganyo ni don yi, le chake gbe, achore, Agbe Chikata. Si je gandoni don to agashi bi anele no ni ya no e fele ingbele ni o be echaki egbe amlon no yeje no nyenu Abdul Malik Mikel Ekemin I know them and they have even given birth tell it no you are sure nyemi amale bi be wonyenu Abdul Malik Mikel Eke o ele ame China Ame Fopo, Yaja no Lloyd Evans, Ekemini, what's going on? Underage getting married, this is how far the Lord has brought us. Chuagashi, hey, Beke BBB, the Kenny, Ame Yaglashinle, anyone who choke or ever shene. Kafata, Nelson Jr., Ekemini, the way some guys, okay, Yemi, MCR, Eba, Ombo, our next. No nyenu nana eko ekemini HIV is now all over the place. They are not even educating the young ones about it. Gamashi have turned to something because the kings and those who follow them don't even correct each other when they are wrong. The ailing of Numbo had gotten into their heads, so they think they are saints and can't be questioned. What proper development has any of these chiefs or kings given to the people of Gamashi? But uneducated people will come and defend this. Chuakeshi, nibi ni ya no, ye Gamashi ye alo ye gan, then ye aunto ni na gba, be effectivement. Shato na shato me numbo, and no son bon wamina. From fully respect, no bo. Dinoni amete me pie egwa amena shimo to come out to address issues like this onuwa me ni ona no ni ya no amena me to mo bofu ikome bo onyemi ele eno no kafata ele great azokponu hello great azokponu dio beni ekemini the parents who allow these underage children is must be arrested. Be leun eno chon akeshi esani akwara amomo gbeme ne paparo ni alote girl absolutely chwake na kaiji bonde sane yale yaje no iswani totro kwe ke please where did this happen because it burn on drumming onaga film de na duma yaje no Since birthday Kevin, stop insulting them and just do the right thing because 17 and 16 are underage and it's against the law of the country. So you must report and don't think they went to court to do anything legal because they are underage. So next time report and stop insulting the traditional leaders. Koni na report ni anya aba femi aba mo ne kegbebere
Ruben Abankoli Ekemini. White wedding is not outing well acceptable, but it is about age. Let's not judge them by their sizes. Zakulam Tebeko again is very sad when others are in school. I'm going to change my name to Agbey. Asante Jiboni Thomas. Yeah, like my father in the community. There are children supposed to be. I get these. Our children supposed to be in school. Change. Many mama think be combination. Ni go be na meta school to me. Chairman pe ame ya. Ni tete ke ma fita again. So we should allow them fuck themselves. If they are capable, why not are you the one going to feed them? Be change shin le ni tete be change fois blanchi le ne se no e comment dia kashin no water fra che point Eeshã na ameke ame ana no ko fe mo son twagele fois se ake afemini afi neke blanchi le afi neke blane nyeme nkwalo nke no ni te no ye gan ni amni agbo nko ate ni amni ye gamashi Jamestown Usher Town emni nyeme maso mo ake magbele phone line se ko ni nkwalo elehun anya atwa ni amefemini amechon amejomo eja ake nyele ake ye shabu no o de bi ni ama one rasta de nkome nkenye fe ni fio ni efio mini emo hie no ngbele phone line se nke bi enyo ni ya gbanshin lemli meniji odwemo chomo ye eja ake video ni in trend the social media ni efe wiemu shi dani mabo in cause on pick mo mi na ke pa ko nyeme ko me echi benke wo nya okwa paparu ni alote no shikome leon keke wokwe nyenu abe Jamestown TV ye je no shi in call ko eba pa no no police wa ni eke fon ifangbe mi ko eba pa lo abla do fa no gba pa no gba ke lo tu akejo opa ni ato mi ni ko da ni ta ke ni ato mi ni ta ke mi pa won se o Fernando Noia mi da buso pa o que que so bafio wana wakame wotale e fire tela to ena kwa se bu ole ke oyonya wo lo tuni ke obi aka bela ne ke because wo lo ya gaji 18 years. Above 18 years here, onye obi kwamari. Look at the for 11 years, get 10 years can be here. Aka ni I'm for. When the Kati obi 15 years no years, no year 50 years, the next 17 years go. Ni a man obi no onyo 30 years kana babu you want. Onyo tuli si okobia na pele ni osopue ni do ni gbani no osopue dwele kedi eto o school so ba ni yo osopue ni tete etwase ni yo osopue do ba pepe ni le fi olo osopue na so na ni bi akoko amo lo do ba ona ba ame ile akosopue kedi lo pa bedu lo usaju lo so lo Tigeto. Osoponi fe in the case ne kegedo ni. Ade kepo la ke. Ozo yes. Wo ikito mo chin bakpe itigebrali. At weleka kamele teras. Ni awa fili. Woye. Ni akiti bega bi yo. Odabi na kiti lo ye. Tabata. No mo ko ye. So wala tinakai. Mimi ni so yo ya na kai. O so poli do dalele do no. Dwele. Mo babile ni. Bye bye. Yo wala do iche obuda na ke echiete enwe wa le na ke onupa ni talashi eje na me ko ni neke no ko fe mo ti no ahun osofo ni domomi ni ejo neke gbeke bi agbaran na no
onage wache ni oboda ele etui etenwe wa minage nkola ko leun eba pano elo ablado fa no gbe pano gbe kan lo chwa kajo hello fa no gbe pano gbe kan lo chwa kajo minage nyemi ekpa 0274324331 0274324331 makpa bo fa ko ni bo obomode ni ofemi ni o twa ko ni o chon ojomo 0274324331 minage nyemi ko eba pano hello fa no gbe kan lo chwa kajo o fa na cho mi akwo min twa kenje anya o fa na ndo na ya yo o fa ne ni abia ne ani e na gbe wa de nche dangbe ni shi ga dangbe ake ni no ye ga ken cho ga ma shem ko ina ni bi ku meni ni we wo bi ake e o ko bi a shi wa pa shi kan ni bi ye ga shi e bele ne ke shi mene ni ya no wonye me amen mbe ku ke bia ni bena ni na me ye ka na wo na wa ale ku ku kan bi ye ne ke ba bale ni me hu ye afi ko ine mu nshi 13 years ko le won so no ta fi o ite e won mami me de sana ka ma ju tu pa lo e de sana ka ma ju la pe ne we o man o mu pa le we ni ya ke man fe ma man che me je ni e sa ke akwa na kanie ni mla ke o bikipie follow e we e kama ayo tu pa akawo mla koni bikipie ne ke nyemwe ke ni pi na me nyo e ko me ko nye e tan e mobo ni e impele ke ha ka fe ga dangbi e impele denche ma ba ga se na kai ma ba ga se na kai se ko jo mi impele po iwo ke nyege ni ne ba fo ba no ko ni mo fi amu atwa edwa mo ehi ojo ba shi abeji was future leaders e was 15 ke 16 na marry no education no school for them ise mo ko bia ke shi kame owula ba me tin ni ke what ni ni yeduo e be fine amele dominate school back by na school back by mene bine kumuka ko be ni kesi yo insani e no ne yo ni wa saga ga we wo mu chicho e wo mu chi wa de yo ala don fio mugomi aba fio mugomi aba 0274324331 0274324331 abifa bi enyo chonke ni ameya brashi ni mina ke nyemiko eba pano hello ablado fa no gbe kan no gbe ke no chwa kejo ni trakeje kolego no ato mi awo o fa na no na ya ni ya no e ga ina wa denche ake na wo ba fe ni bi aso ni ya ko lo ni ke chi pe ha ni iwo mi no su ke bi abeso na ba fi ke chi pe ele ke chi ni nta sote 8 years ke bi na 15 years we are going to go to the mu ke le ba ko ba ko she want me to go stay hawo one thing ega one thing so aka when now marriage so aka when now marriage now be sit ayoko now be to na mo bi en sit here aka so ba na wo ko ni e jolly e ke to me pass do e ke to me pass ni e suye ni yewo aka ba le bra o ke ba man se ko ba abu eh ina get say that the train to no be follow e fita e go jogbo na ni e ba na ka e follow e fita e ami wo me bi awo na ka ni e papa follow e fita e follow e fita e na ka ni papa ni e ba na ka e ni ka ba na ka e ni awo ko papa ma abu ni ko e ko ku ku ni o ba garo e ko mi e ke le sayo ke na ko 14 years e ke mi le sayo mi le na le mi hala de ka
Vale yo ine. Vale yo. Vale yo ine. Oyo wala don. Yo ora don ine. Lele ya untoni na agba ona komen ko ajeje ni mi bi ake ona mi ensa ne bi mo ji ake onupa ni tala ni fe mo ni ehihie mi ni ji amo amejomo ulu mi shi woji ache me ni tala shi wo ye ni tala shi ni fe mo ni na ehihie wo sofo le un neighbor ejo ogban na no mi bi ake mi ni ji ona mi ni ji amo ame ngawo na me ke ha eji ake no na te no ne kem la ebulo bi ni le she no iba fi na agba fi o nke yen no ko ni malaka yin eja ke she mla ebulo bi adepe san ya baba ye ni bi o ake ka bote mla mi pe be san do le eni ni bi ya mi na ke nkola ko eba pan no hello ablado fa no gbe ke no cho agejo o fine good evening fine o fine ni chakaje mam obi ni am ajalo matika ni aja no na ya sabe nele kike gbe male edobo ake shi mo wo bi fite etan wo to nda si ni wa si ni wo mo bi ya ni agbede na ti kan wo nke choko ame fite bo bi esi ni wo ta wo mo bi te ya ni ame to na bi te bi te ya wo ene onu pa le ti lenche ame te shi because the demo time bu na di onshi ba ki time na di onshi for do wo te me na onushi wo you take you want to wo so bi ke tale ne ne wo ba ti ni ko obi nye wo fe obi nye phone ta te TikTok no an ye na gwa wo sani anu wo fite ni ene le go government nye ti shi wo no pa ye ni yo ga de na na me ti shi ene onu pa le ti le ti pa me ti shi le ga le so peta ni ka so me so wa to amu di ya ni en ba ta ke yo ajaromatika ajaromatika ke bi are echage gbe gan mi form bi ye echage gbe gbeje wa ni anago no shi gan o nye me 0274324331 but omade ko do try to nke abifa bi ona under age at 15 ke 16 ndio 16 ke 17 na sheko 18 years ni abote gbanshin lemle producer ani nkole ni pa kwa mi ba panu ana amena silin phone come wash no amena silin phone ami 0274324331 obanye ni ofemi ni otwa ko ni ojon ojomo inake kola ko eba panu hello fa no gbe panu gbe ke no twa kejo ni obodo anu na anche obodai je no nyen kwakwa ko lenwe ba pa no hello fa no gbe ke no chu akejo good evening hello
O fa no gbe kan do twa gajo. Me ba se me nse ga na te kaka. Yo. Ba ja ba na esta no wo. Ma nu ko. Ba so, ala asema e ham kaka ni ke. Ba so mo bo ni awo ko no so di o mo side of the area na. Ni de trend a cost 20 year. Yeah, bisa amanfo say omuso mo adwin trade ni sen. Hello? Wajen yuele ebia keshin follow le nwobu amena yuemo to elo mina ke jemi ko e back man no. Hello fa no gba ke no twa gajo. Yo wa no ncha kan go go se man perform. Nyenu secretary. Secretary na. Nche o ye pan no ando na yampa. Yo, Tamɔ Shitɔ. Aka me wa don ni amele choko na me ka ba go se mami. Ke yo mo ji kuma ni aba wi mo na ba chu ni awo. Bo shida fe ya ke ha o ma shi TV. Ke nche bongo ke cameraman ni ba fe. Shida. Aha, aka lele amagbe ma bia engbe. Iyan mi MP se awu free aba chu ji. Yo. O fa the program then no ni adie ne. Nma fe. Afia gan gbo nko ate. You work gamanemi. Wo gamanemi. Yo. Ola no. Saka meni ulupa ni trash. Ni atu na kono ko ni peke bi ne. Ni aben show me na ya menye meka ambechama yi hane adopa anma me no. Na chosi aben. Ni fite na sa ano amen fitile. E ga na mi ya o program no fi of chose mo program ni. O chose jama bi. Je jama bi pe. So kan chose jana man bi fe. Ni geni o chose e a fitile. Ni o chose e a fitile. Ta flat. Because then ya glass in me. Nigabili ya glass in me. Ni check can you taxi na fine na mom and kwe. Police for batana manemi. Police there. I'm a corner can look no. Oh, come on. Come on. Of your name. No of your choco get gun. The base. I'm a future will be. The job of where now here we don't have a future children. The below about this here. So whenever they bring a medication there, I'm at a country. Banye ame follow ase ngene kede kan mo si me chabulu ko me na no ko so kede anya sa ne kene na ba mo na to je mo na ba ji de ba chele ngene e ba she ko agbe te je le je aba ke country ba ji ame follow ase cha no me jam blabo dia inche yo shida be impa che attesting secretary bi be say ni amli e ke mini keji akwe na ba mo ne keni ni na e ba fi awunto e ba fi no konkro ne ba fi na agba lele eja ke ke oke oyen wo mi e ya mi mo wa ke follow amena ameshika shi ngbe pa mo di akeshin alo ido mo chon mo di akeshin lele koko yen wo mi nibi ni efi awunto efi matan efi na agba ni ato na gugu bona ni beke bi ne ta flache no mo draw mo fiamo ono mi shi no mo draw mo fiamo na ne ka oba wa kuchi ani aye beke bi e ko meni ta flache ame sheko eko shi ni mo draw ameni na mo ono mi shi aye mo ko de ye ko 18 years shi ta flache ni mo draw le ni na mo ona yi ni na mo le enye ba mo fiamo de mo go na ba fa abanya fole ngene no ole no ni baba within a twinkle of an eye ba anya chomi ache no onya wa bia o ya keshi kaji ne kegbeke bi ne na me wa me na me age enya ka ke fi oyo ni alon sha you can sha no me enya me ka mba mi ni ke mi na me ka mba manya ma afford no be ka ekole enya wa lo tatan wele nga ke da bi o sha komoni ya agban ni
icho alo demona ke agbala onako eko ewe sando no ewo tuye lewo e ba na ndoko no eyin ewo nyeme mi na ke nkola ko eba kanu hello abado fa no gbe ke lo tu akejo o fa ne wa ene na ko be to ni yomji mami e ke wa pa le hasna suwa meta because ke di amele doko ni amecha ko onu shi amecha ko na amele doko shi mami e ke pa onu pa ni yo mi le ke na suwa na ka me fika ka me fi ame fika le ke yo we wala do ka me shi le over you you wala do when you are dramatica come ko ege esani follow ke onugba ni watala shina me yeni femo ni ne yoda si esani mla enye eke abe afemi ni aye mi na ke nkola ko eba pan no hello fa no gbe ke lo tu akejo no ko me ni o nka mo jalo no kwa ti pelo mene ke yu na yo emi la fe fi o emi manjani o pa ro ko ti nimbo tu enche emi manjani kegi nile ke ti mo ye mami yo mami ke mami ame papa me ke ame ama me nye nile ama me nile ame ke ko bambo ame pendo ko mo ke aye me ko me ni ame chose mo e ko ko ba mi ame ko le chose mo ama me fi oni ke agbe mami le mo be na afi bi ni ke papa le mo be le tunu be ni ke ame ke abe chose mo ro ene be chose mo ni ka fo bi ni bi o be ni ke bi o ama ba na chose mo ene wo ame na ni asusho mo e bagapi yes dada ya dama yo mo on ifasi da o game wani e wo banili yo wa ya me papa ite me wuji papa ya ka ni de la bana ko yeka lawyers bana ko yeka mo chacheme yeka ni a ne na nya fe no ko chikadi a fe mo ko ala mo me yani ke ma jani bi na here apa ona apa la sema me pinimba alo menimba yoka buku na fe to alo ku afi ko ni bi to ni ke e ba de fi o wo mo me alo papa na ni fi no ko ke ame sema afi ya mi aka ma akwela ni na me na me ya ke ta me fasa me bi u do ba ke ba le ke machishi inche yo inche oyiwala don ke bo ojomo chomo nyeme e aunto e areo e na agba mina ke na gbe kola ko mba nkele ba mu inife mu ni na ja ke nbi ni efebe hello abrado fa no gbe ke lo cho agejo o fa na no na ya nche akeni sane o je sini funu ko chowo iji nungwa ko wulo mo na ke you she look at na 30 years if I talk the police can hear me ni ni ne no ona ke dile mi ka ko fo bo de tabubu e ko se bo ko ona ke police fo le ake no ko ne ke ya no she de ko ni police ka me hear me na ya mo nwa gboko wulo mo ake no sa ke gbeke yuru na fi yin gbake de ni check enye lenche na me mo gbe ni am tune ke ni ora ko di gboko lu e na me le ni buru ni just back on no ska o no fi anu si gbona je bi o ya ke gbona si hem lo ke ne ke gbeke na ya we gbeke afi yin na mo le toso mo toso le do a chere mi lo le che mo le toso mo a toso le de gbona si mi ya na tuna ma wo be ama tuna ame ngwa ka me ya wo ama brother me tun ekola be na ama tuna ame inja ata ekola be na ama ekola be na ame ya me tun ame ya me no fiano mo aka me tun ame no fiano
so na pe sika me am tu no fia no am ba gbe ke bia na ora ni they said Romeo and Juliet am a program go take o ake they are teenage go go ni so I don't know am ke fi active make any here if I feel that ba fi no so I compensate and because I can be am active go ni am ke la ko papa can hear me ke play ka flat I'm a floor. Yo, Eeshã, me na get in and go call like man. Hello. Over no back man, no back no track jo. Hello. Over no back man, no back no track jo. Ajo tu back me she. Oma TV. Ah, won jo tu back me she. Over no man, no na. Ne ato mi. Pa. Me ka kenje osuni ami. Ofa ime wa. No ni te no e behin de no kula. No ni te no e behin de no kula. Me fo je. Keteme, kename. Ka kuto mi onu pa class na ti one ke no ko. Na so te te jo te school da Na no ye ni le. O ya ko school ko da. La ta fa te ta no isi ani le. Ta fa te nke ko ba to isi ni ta ni ya ko school da. Ti ye si ani le ta fa te. Binye ma membi 15 years te. Ake si in bi 15 years te ke kala ba isi. Ni ma mi de denye ye. Denye si so no pe si. Na ba ta fa te. Onu pa e ko me. Ni yo kama ne mi. Temba amebe ko jamo amebe ko. Te do ko pen te pepa e. Sa ka so ye ni le. Ti sa no you for jamo ni yo sia. Aye jomo sia no dan aye school no. Te do ko pen te pepa down. O fa no ra don yo mo fi oni yo ke han ni. Yo, ni era don nye me na even so la blada bi. O de bi na ma wara sta NBA FAB. Sani ya unto e na agba e areho. Ona bepi ye wo gadangbe wo sate amle ni bi ko me ye ni wo kana la ke shemo ona yi ni wo no ko ni mla le mlani mlayo ni mlani bo fian bondo ji o han kokko na hin ke mla mo bo ni e ba gblo mi jeme ni ba balake isana akpa fai isana abo me na mane isana chemene isana me ke awo mi eja ke be isawan ya asane ba wa jemi ona ya unto ni wo wo ba akpa fai wo ba akpa follow efin fai ake nya wo bo amodin ko ni wo ya mla no boni afi ni to enjole no ya ke shulemo aba o gandangwe lele gandangwe e pato e manya e fe chaka ni fe basa shishinu mo beche ma atei agbene bi atei re won na me yawo bi ya nga esando na ene boni ni bi baale keji there is a broken homes onu mi shi ke broken homes e no dino ni ke ene me fi o mi ni ene me ba no iwo no jino ni wo na ke wo gamaji acheme ka me mbe ni ame be focus ame jomo ona ame fekota ame nako jomo shikamo na me ke ba akra ame man biye bes bio ake te ma ya fi te na ne me sunle ablade abi ode bi ni awon start to gbonu mi se kalagbe yi mbfab masumo akeshin nke inife mo ni awabie madad na ne me sunle inkwalo me ni twa me ni na twa minda mo fi amoshi in cameramen emcr minda mo fi amoshi lele ke be woni ke wala ha wo so lehun be ekoni nke ba ke Great Aim Academy Passion and Excellency the gym bar and restaurant the gym fitness club wa modern no ota me se egbe am Accra post office nam John University Tamɔ High Street no enterprise group se to jemeje no ni ba she amen no ye kedi mo gbe wo ne ke wala wo ode bi ni ama one rasta nke kakalika yo ni elejo wa si wo iwo iba mate apaki fa apaki ele ike na no yi ni bono ba 14 say na kan aba kale ewo mi ambo na me ale kaji shelo ko be ode bi ni ama wa rasta to gbonyo ni se kakla gbe nkenye eyebe ni ra don kemi ko mo